ini menu yang mau dibawa ke kuil. Lah. Công hai vô mình là hình mặn thải tẹp. Dia tutup ya. Ini juga libur ya. Jadi ini kok pasar banyak yang libur. Ini. Sekarang iten-iten ke iya lah ban. Kita lioso, itu lah. Kita membeli hongo bu. Sedikit saja. Hah? Masih.老板，不好意思，我要买豆芽菜10块钱，可以吗？可以啊。谢谢啊，不好意思，因为我要一点点下的。我一包就卖10块。哦，这样哈哈。多少卖？谢谢啊。啊，谢谢。10 NT. Ranjang belanja. Aku tidak jadi masuk pasar ya, terlalu huru hara mau masak gunting-guntingan. Wow ikan. Sembayangan ya, gak ngerti sih sembayangan apa. Punya. Punya sisi. Hai. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayo Jayo, semangat. Ini ceritanya apa? Ceritanya aku mau bikin bakwan kubis tak bawa nanti ke kuil mereka makan bersama. Ini ceritanya adalah tak ada ya. Kayaknya lupa, aku peribahasanya lupa teman-teman. Ya ibaratnya nggak ada salon makan bersama neng kuil kayak gitu ya. Ini aku nanti mau bikin bakwan, terus ngoseng paria, wis tak lupi pari putih sama kuah nanti ya. Sebenarnya harusnya ngoseng dulu teman-teman, karena opo gorengannya pengen panas. Aku tadi dari pasar Lewarik teman-teman, gombyang, terus jeng. And then minyak. Nah, di sini tambahin minyak ayam. Kita mau numis paria. Ini numis paria pakai gampang ya, imsia. And then teri. Ini terinya nggak usah dicuci, ini teri ilan bersih dari freezer. Nyonyaku kenapa? Nyonyaku di kamar mencari baju. Ayo. Ini tak oseng dulu. Nek sing kepalane segini gede iki wak opo iki? Api kecil ya biar dia kering. Ngoseng pare ala orang Taiwan, ini wak teri. Goreng sampai kering dulu. Nah, ngoseng pare ala orang Taiwan itu ada beberapa opsi ya. Ada yang pakai yang namanya xianyatan, telur asin, ada juga. Terus ada juga yang pakai teri, imsia. Imsia itu fermentasi kacang kedelai hitam. Macam-macam teman-teman, tergantung sesuai selera. Terus bumbunya bawang putih, sedikit cabai ya. Aku kemarin wis ngoseng bawang putih, tinggal masukin. Tak masukin lagi, biar dia wanginya keluar. Ini minyak ayam ya, lemak-lemak ayam. Terus aku masukin ini bawang merah goreng, maneman. Tih yang wis dialupi, masuk.
oseng, jreng. Nah, jangan lupa koret-koret. Ini kreseknya bawang merah. Gampang-gampang, guys. Nah, kayak gini, fermentasi kacang kedelai. Nah, tambahkan airnya. Nah, oke, taburkan micin yang negoro Cino. Sekek gula ya syarat. Nah, kita oseng-oseng. Biar asap dulu, nanti iwak teri ini baru masuk. Sebenarnya nggak usah ditambah air ya kak Popo, tapi eman tadi. Baik, godong bawang. Oseng-oseng. Yes, and then teri terakhir ya. Ini kan harus crispy. Kita tinggal taruh-taruh. Setelah taruh-taruh matikan. Ini wis sukanya orang Taiwan kayak gini. Nggak usah pakai tempe, nggak usah pakai apa. Bawang merah, bawang putih. Godong bawang, iwak teri, imsia. Sedot asap harus nyala ya. Yes. Buat. Pare putih itu rasanya nggak sepahit pare hijau, teman-teman. Dia nggak pahit. Kita coba ya, bismillah. Kurang sentuhan Royco. Rasanya koyok kurang mengambang-ambang. Seke ayo asin-asin. Dengan sentuhan Royco akan menambah kelezatan cita rasa dunia. Kayak rodok dioseng-oseng. Oke. Terus kita plating ya. 1 piring untuk salo kuyo. Ulekanku ada di Mbak Bro. Aku sebenarnya mau ngulek buat bakwan. Mbak Bro masih di pasar. Piye iki? Wes. Cok asin-asin. Seperti ini. Ini buat kita nanti malam. Buat salon. Kok salon tak tahu kuil. Nah, seperti ini. Oke, belonjoanku hari ini ono wortel. Wortel ya. Tapi ini merah, enak, manis. Nanti ambil dikit. Seledri ambil salerai. Begini cukup. And then kecambah. Nggak usah semua ya. Semakin sedikit semakin enak. Begitu aja. Seledri sama daun bawang ya, sesuai selera. Suka banyak ya banyak, nggak suka ya nggak usah pakai. Ini biar aromatik, wangi. Nggak ada seledri itu kurang. Nomor 1 wortel apa gubisnya nanti ya. Ini habis dipotong jangan dicuci ya, dia harum banget teman-teman. Ini dicuci bersih ya. Ini pemeran utamanya ya, pemeran utamanya gubis. Dulu tuh aku wis pernah bikinin ibu kuil sama anaknya ya, bakwan. Dan mereka suka banget. Bukan suka tok, suka banget. Ini dikitnya nanti jadi banyak loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak hati-hati gitu loh. Oke. Nanti segala yang oper tuh malah gak enak. Tuh lara nyonya lagi. Masak ragu-ragu.
那你要煎蛋啊？没有。我有跟他们说你要煎蛋。Ya Rohman ya Rohman。对呀、你高蛋茶不是要煎蛋吗？对，你不是说太多吗？还有你下午有时间去跟我找那一个华哥哈，那个睡衣有一裤子不见了，只有上衣在。哇，太阳那么大。Masukin ya. Tambah dan wortel. Gue bawang putih, bawang merah. Nah, bawang merah, bawang putih, air ya, dan gampang. Namanya ketumbar secukupnya. Kemiri berapa ya? 3 ay. And then ini namanya merica. Ojo oke. Nah, ini mau tak blender. Tak nyala, makin cepet ya. Kenyak. Kayak casuven. Tambahkan enggak yang tawar. Nah, ini biar sayurannya yang ngeresep air. Baru ditambah bumbu. Yo, mana-mana ya. Kita sontak. Ini kena kanggo gawe bumbu peyek. Mani-mani. Nah, begini. Tambahkan tepung. And then roiko. Woyo. Tak tambahin sedikit gula. Ini pasti kurang asin bolo. Tapi saya ngosek. Tete ya nong tosa. Enak ya alhamdulillah, enak ya biak. Yang penting ana asine, enak. Enak. Mantrane enak. Kita coba ya. Wis panas apa rokas? Bismillah ya. Enak. Oke, minyaknya di pinggir-pinggir. Oi, moncrot. Oi.有抓，它不新鲜的。对呀。在台在卖20块，它送货好了，台还在卖。台在卖了1000多块，送货好了还有20块，台在卖。对，这个烂掉。因为很多天有可能下雨的，它不新鲜，对。高山在高山这样。因为我们对了，中间它有我说来，忙太太不是啊？你们聊天忘记。看着手都痛。这个是可以放新鲜的虾可以，如果放那个不行。老婆，Oreti boleh. Siap eman-eman.
Ada cuma dikasihkan. 冰滚啊，那些滚。哦，他不要呢。我再倒下。Ya, 比较刚好。Segankan. 不要，为什么segankan不要？好的。有香？有没有？没有香。没有。有什么香？那它的味道这样。Nah, seperti ini ya. Oh, ini menu yang mau dibawa ke kuil. 你即马甲讲吼，你坐来你哪无收着你？对，我有甲主讲哦，嘿啊，若装包钱无够，就爱甲乌鸟迄个翻译者，吼，哦，嘿，我知我会晓，嘿，好，我知好，好 ，OK。怎么样，太太？说那个我们要吃黑毛。不晓得。是，现在那个东西是在那里。是等一下要来是不来？啊？不管他们。不管他，等一下陪我们去小庙他来。那为什么说讲这个话？我会打电话，没有吧？哦。口罩也没有，啊，什么都没有。你不要看他拿去，我们家也是有节目看要不要吃，你不要拿太多过去。没有那个。去，我带着呀。这个3个。不是家里还有一箱哦。没有了，那个没剩下没有几包。再看看。太太说你们喜欢鲜，回来鲜一点。你很厉害。这个带回家。带回去了。这个是谁的？他们的。Seperti ini loh. Di sini ada kotak rahasia. Bungain di sini loh. Mereka makan bersama, orang tidak banyak orang, sedikit. Atasnya bosok ya.这个带回家。对。好，吃饭一下。不会，拜拜。那个菱角没有？有可能明天他也还休息了。谢谢，谢谢。
太太不吃。他不要吃。太太在哪里找到那个卤蛋？这，哎，你太太，哦，嘿，你太太的，他放小苗。哎，他自在小庙叫我拿去给他，哦他们家小孩不吃的，哦，今天你太太也不要来吃饭。他去庄威，他们今天庄威拜访。哦，好好。Nunggu ini 2 hari ya. Ini namanya essence ayam cicin. Ini freezer punya ya, namanya cicin. Cicin itu essence ayam. Ini handmade ya, tak dibeli teman-teman. Sebelum makan sarapan, namanya cicin, essence ayam. Kayak ini. Ini biasanya dikukus taruh mangkok kayak gitu. Essence ayam. Pirang bungkus 3 pula. Masuk freezer ya. Cuacanya sejuk dan angin-angin teman, no, seperti itu ngumbai keset pula. Sekarang keset kita kayak gini ya, ini lengket di lantai teman-teman, jadi bagus kayak rumput palsu. Ini tuh dikirim ke alamat salon, biasanya dikirimin ke salon, terus nyonya aku lupa untuk ngasih tahu ke bibi nomor 3 kalau alamatnya kesini aja ngirimnya kayak gitu. Terus ini tuh sempet harusnya datangnya kemarin karena alamatnya salah, terus akhirnya telepon ke pihak Hemau kucing hitam pengiriman, terus akhirnya bisa dikirim ke sini ya. Oke.